Ok ljudi, ovo jednostavno moramo snimiti, samo da odmah napomenem, ne želim ući u nikakvu dramu, onak ne želim fakat sudjelovati u nikakvoj drami. Ovo će biti samo moje mišljenje, iskreno između Enla Rush, jednog jedinog animija. Stvarno dosta vas me pitao kao šta se događa između njih dvoje, tako da eto ja ću ukratko napraviti reakciju na njihovu dramu. Prije svega opalite dole like, ajmo probati na ovom videu, onak što više ljudi lajkova na ovom videu, to bi mi ljudi samo puno značilo. Ako niste član Leonova i brza, ljudi šta se čeka? Imate dole crveno dugme, ajmo što prije do 30.000 subscribera, tako da bacite dole subscribe button, to vam je ono crveno dole dugme. Idemo do 30.000, jako nam malo fali, tako da eto sad kod vas ko baci subscribe, nek nam piše dole po komentarima, može dobiti u sljedeći video pozdrav. Tako da eto, a sad ajmo na tu reakciju na Enla Rush što je napravila rant nad Vanimijem. I jučer ste mogli gledati live od Vanimija gdje je stvarno kurio ženu, onak fakat ju je zapalio, onak žena može na podu je jednostavno onak spustio ju je, ali onak žešće. Veliki pozdrav svima, sa vama je Levi, dobrodošli ljudi u novi video na mojem kanalu. Danas evo ga, reakcija na Enla Rush rant na Vanimija, kak je Enla Rush kao spustila Vanimija. Ono što je ona napravila na Instagramu to je da je izvrijeđala invalide, ljudima s teškim poteškoćama i da onak gadim se to. Jednostavno, ako gledaš ovaj video, znaš tamo da smo pričali malo na Instagramu i tako to, sve što ti mogu reći to je da mi je iskreno žao, da mogu vratiti ovo vrijeme, jednostavno, znaš kak bi te spustio. Ne želim nikako ulaziti u dramu, ali ti si tako razmažena djevojka da to iskreno još svijet nije vidio. Stvarno sramota. Sve one laži koje si ti rekla, jednostavno pogledao sam prvu minutu ovaj rant, sve laži koje si ti rekla i onak sramota, onak žešća. Kako možeš lagat same ljude, daj otiđi jednostavno s YouTube-a, onak slabo si skupila 100.000 subscribera, nekvalitetan ti je kanal. Kvalitetni kanali koji stvarno nisu došli na Balkan Tube Fest kao što je rekao Borda, on je čak bio pozvan na Balkan Tube Fest koji snima 4 godine na YouTube-u, dok ti snimaš neki godinu dana na YouTube i došli do 100.000 subscribera, pomoću nekakvih drama i tako to, pomoću nekakvih laži, nisu bili pozvani na Balkan Tube Fest, a ti si bila. Stvarno čista sramota, tako da eto, idemo na ovaj rant, ok. Da vidimo. Ženska ima 17 godina, on ima 21 godinu. Onak, stariji od tebe. Tako govoriš o starijoj osobi. Znači, Vanimi, odmah ti kažem, Alene, ako gledaš isto moju iskrenu reakciju na taj rant, ako ćeš ikad vidjeti, onak, naravno da ne možeš udaviti ženu, ali ono, vidio sam da je Petra stvarno dobro učinila, mislim, nemoj se pojaviti nigdje ako je Petra u blizini, onak, nastradat ćeš stvarno jako, jer ono što si rekla, ja poštujem samo svakog čovjeka, invalid, kakav god jesi, isti si čovjek kao svi mi, slikali su se sa mnom invalidi, ja ih poštujem još više, onak jednostavno, žao mi je takvih ljudi, ali oni su iste bića i ljudi kao svi mi, tako da eto, isto su onak, ok, ovo njezin intro koji me iskreno ne zanima, onak. Koje sad iskreno veze ima droga s ičim, onak, koje sad veze ima droga? On radi svoj sadržaj koji je uspio na svojim kanalu, koliko 400.000 subscribera, koliko ja znam, on je uspio na YouTube-u. Neki kažu da si uspjela, ne nisi, ti si ono, ne znam kako da ti kažem, uspjela si pomoću drugih YouTubera da te poguraju i pomoću one pjesme Baci kišu para. Da nisi izbacila tu pjesmu, ne bi bilo od tebe ništa, ne bi bilo kruha, djevojko. Ako iskreno roditelji znaju što ovo radiš, što uopće govoriš ovo invalidima, ja da sam roditelj na tvojem mjestu, neće iskreno ljudi govoriti onak, stvarno užas, onak, stvarno nemam komentara, ali idemo dalje. Nikom od nas nikad nije uzeo cigare, joint. Kako se ljudi naživcirao, onak, fakat sam se žešće naživcirao i veliki pozdrav za Vordu koji je slično snimio ovakav video, tako da eto veliki pozdrav za tebe isto, onak. Osoba kučka koja... Daj se pogledaj, imaš 17 godina kao ja, onak. I da li srećuo da jesu? Nema veze. Kao što vidite screenshot, evo, to je ona lijepo rekla o svim invalidima, ako netko gleda od vas. Znači, zamislite kako se oni sad osjećaju što je uopće Enla Rush, ima sigurno invalida koji gledaju Enla Rush, koji je obožavaju, koji je sigurno idol i onda na kraju se tako onak desi da ona kaže tako takvim ljudima, onak, stvarno tužno, nemam komentara, onak, kako takva osoba može uopće živjeti, onak, to uopće nije ni za svijet, iskreno. Aha, znači ti si napravio rant o meni zbog toga što sam se nasmejala na Radetu foru koja je pritom bila na osnovu
Aha, nije bilo upućeno invalidima, imamo sve dokaze. Kada ti ovo radiš, onda je okej, a kada se ja nasmijem na jednu glupu foru, onda se napravi čitava Na jednu glupu foru iskreno nasmijala si se, onak imaš fakat. Tako glupe fore, tako su jadne, onak, žalosno. Fakat tužno. Svaka čast Vanimiju, onak, fakat svaka čast Vanimiju ako ste dio Vračarske armije. Ovo je užas, što ovakva razmažena djevojka govori o nekom. I kada realno pogledate, na osnovu čega su mene svi napali, shvatit ćete da tu zapravo nema nikakvih prozivki. I da ja nisam rekla... Nema nikakve prozivke. Ja, kog ti lažeš, ono. Da, bilo koji njegov video kada se uđe, zašto se on ne izvini za sve te silne uvrede koje upućuje u videu? Mislim, poslušajte ovo. Verujte, braćale, i ja bi ovu lesbaču stavio u vreću za smeće, zaletio bi se i odmah od zid. Ali, kako ona ne razumije, ak je pogledala ikad opis od njegovog videa, da je on to sve govori iz zajebancije, da iskreno to nije mislio, da se kao nama to svidi, da se nasmijemo, da nam uljepša dan, ali ona je to govorila iskreno, kao što ste mogli vidjeti na onim screenshotovima na Instagramu što je objavila, onak, nemam komentara kako si mogla još uvijek uvrijediti invalide, onak, jednostavno žena, ak te ja vidim, spustit ću te tak na pod, onak, nemam komentara, onak, fakat se dosta ljudi naživcirao, pošto poštujem stalno svakog čovjeka na planeti Zemlji i uvijek ću svakom pomoć u najtežim situacijama i ovo, jednostavno, onak, fakat sam se opako naživcirao i... Ne znam šta radi od svojeg života. Osobe koje imaju konstantnu potrebu nekoga da... Ne mogu je čut glas, onak, ne mogu je čut glas, jednostavno, ne možeš čut glas da je ono, pogledaj se. Koliko sam skužio, kao što vidite, poruke, a Vanimi nikad nije imao face, to jest na ljeto, kao što je rekao, istina je bi ga odmah iskreno dodao, jer smo se dopisivali na Instagramu, onak, on nikad nije imao face, ima 21 godinu i iskreno, gdje je njegova slika, iskreno imamo bilo kakvu sliku, onak, bilo kakvu sliku, i misliš da bi on tebe blokirao i da bi se on tebi upucavao. 4 godine je stariji od tebe, dobro, nema sad veze godine s ljubavlju. Stariji od tebe 4 godine, za 4 godine iskusniji od tebe u svemu, tako da eto i tu sam se isto jako naživcirao. I ovo što je stavila kao da on kopira druge strane youtubere, pa i neko kopira, onak, to je iskreno njegovo mišljenje da li će on kopirati uopće strane youtubere, i ako kopira, on to odlično radi za razliku od tebe, onak, iskreno, ako kopira, pusti čovjeka da radi za YouTube kaj god on hoće, a ti nemaš pravo vrijeđati druge osobe za ono. Ne ljudi, ja se fakat naživciram, to je to od ovog videa, ostavite dole like, ostavite dole subscribe, pišite po komentarima na koji ste vi mišljenju. Obavezno pišite po komentarima svi, ali svi na čijem ste vi mjestu, to jest na Vanimijevom ili od ove Enla Crush. Ono bi mi stvarno značilo da dođemo do tih 30.000. Ima vas toliko koji gledate moj video, niste bacili subscribe, tako da eto, bacite dole subscribe. Užasno, nažalost upoznao sam dosta takvih osoba, imam veliki respekt jer oni su isto ljudi kao mi. Tako da eto, vidimo se sutra u 8 sati isto video. Ćao.